Kumusta? How are you? Kumusta? Maayong adlaw. Good day. Maayong adlaw. Maayong aga. Good morning. Maayong aga. Maayong udto. Good noon. Maayong udto. Maayong hapon. Good afternoon. Maayong hapon. Maayong gabi. Good evening. Maayong gabi. Kanami gid. It's really nice. Kanami gid. Kanamit gid. It's really delicious. Kanamit gid. Huo or huod is yes and hindi is no. Huo, huod, hindi. Pasensya gid or pasaylo gid. That means I'm really sorry. Pasensya gid, pasaylo gid. Pwede makapamangkot? Is it okay to ask a question? Pwede makapamangkot? Nalipay gid ako nga makilala ka. I'm glad to meet you. Nalipay gid ako nga makilala ka. Salamat. Thank you. Salamat. Madamo gid nga salamat. Thank you very much. Madamo gid nga salamat. Halong. Take care. Halong.